Ugomba kubarakaza bihagije mukabyerekana mu bikorwa byo guhangana n'ibibazo dufite. Bigomba kubarakaza bihagije abato n'abakuru, kandi icyo mbivugira ni future yacu n'ejo hazaza hacu. Ntimwari mufite amasasu, ntimwari mufite ibikoresho bihagije, ariko mwaboherejeho ngo bapfireyo kubera ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ngo babucunge, bacunge ibirombe bicukurwamo ayo mabuye. Ibyo byose bikaba ari ibya Cyril Ramaphosa, umuryango we n'inshuti ze. Ni ryari Minisitiri w'Umutekano uzegura? Kandi ni ryari umugaba w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo uzegura? Mugomba kwegura uyu munsi. Igihe M23 yafataga Goma yari ifite ibikoresho bikomeye cyane bidashoboka ko umutwe witwaje intwaro ushobora kubona. Ese ibyo byaturutse mu Rwanda? Zimwe muri izo ntwaro mu by'ukuri inyinshi muri zo zaturutse. Niba mukurikirana neza, muribuka ko mu biganiro byacu biheruka twababwiye uburyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Perezida yatangaje ko intwaro M23 yasekuje FARDC, ubwo ni ingabo za Congo. Ubwo yafataga Goma ku itariki 27 z'ukwezi gushize, ngo nibwo bwa mbere bari bazibonye, ngo zari intwaro z'uruhehemure ku buryo ngo n'iza MONUSCO zitari gushimaho, ngo kandi ari izwiho kugira intwaro zitisukirwa. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'ikinyamakuru cya CNN cy'Abanyamerika ku wa mbere, yabajijwe niba intwaro zikomeye uko nguko z'abarwanyi ba M23 ziva mu Rwanda. The M23, when they took Goma and in their recent fighting, have had very sophisticated equipment that as a militia group they possibly can't have access to. Did that come from Rwanda? Iby'ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Congo, Ramaphosa yisize ishinzwe kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Nabyo ibyazo byaraye bishyizwe ku karubanda, isi yose yifata ku myanya ndangakumirwa. Byatahuwe rwose ko ziriya ngabo zari zoherejwe muri Congo mu rwego rwo kurinda ibirombe bya Perezida Cyril Ramaphosa n'abandi bantu bakomeye muri Afurika y'Epfo. Komisiyo y'Umutekano n'Ubusugire bw'Igihugu mu Nteko Ishinga Amategeko ya Afurika y'Epfo ejo ku wa kabiri tariki 9 Gashyantare yahasi ibibazo Minisiteri y'Ingabo ku kibazo cy'izo ngabo zabo ziri muri Congo. Zanatakaje abasirikare 14 mu rugamba bafatanyamo na FARDC mu kurwanya M23. Minisiteri y'Ingabo yari ihagarariwe mu nteko na Minisitiri w'Ingabo Angie Mochega n'umugaba mukuru w'Ingabo General Dizani Mafwanya, kongeraho n'abandi basirikare bakuru bayoboye iyi minisiteri. Batangiye batanga incamake y'uburyo Afurika y'Epfo yahawe misiyo yo kubungabunga amahoro muri Congo, yihawe na SADC na Afurika yunze ubumwe. Icyakora ngo bari bazi ko iki kiganiro kibera mu muhezo, ariko batungurwa nuko cyashyizwe ku karubanda. Impaka za rudaca ku buryo Perezida Ramaphosa yagikurikiraniraga, yasusumiraga bitewe n'uburakari bw'umuranduranzuzi w'aba badepite. Uyu munsi muranyemerera binjize mu rugamba rw'imvugo zikarishye z'abadepite ba Afurika y'Epfo, bihanangirije hafi byo gukuramo inyama yo kotsa Perezida Ramaphosa n'umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo. Batinyutse kuruha ingabo zabo kwicirwa muri Congo. Ndababwira amanyanga yakozwe na CNN mu gukatagura video y'ikiganiro bagiranye na Perezida Paul Kagame ngo bakunde bumvikanishe ibyo bashaka kumvikanisha ku nyungu zabo. Stephanie Nyombayire ukora nk'umuvugizi w'ibiro bya Perezida yamaganiye kure CNN mu kuyobya uburari, aho yagaragaje bimwe mu byakaswe muri kiriya kiganiro. Ndanabasangiza ibikubiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na CNN. Ubwo kandi mukamenya ngo ni Jackson Dushimana wumva nk'ibisanzwe, ni umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho. Murakaza neza mu isi yo gucukumbura, murakaza neza mu rukiko rw'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari biyemeje kujombana ibikwasi by'amagambo. Murakaza neza mu muryango mugari wa Red Blue Jade. Ikaze. Igishoro gisumba ibindi byose ufite muri iyi si ni ubuzima bwawe. Ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'amabanga y'abashakanye, reka nkurangire ikigo gisumba ibindi byose mu buvuzi bw'ikoranabuhanga rigezweho hifashishijwe imbaraga z'ibimera. Iri ni ivuriro Ireme Herbal Medicine. Ikigo cy'ubuvuzi Ireme Herbal Medicine ndagishimira cyane kuba cyaramfashije ku bijyanye n'amabanga y'urugo, haba kuri njyewe ndetse n'umufasha wanjye. Abakobwa n'abamama mwazonzwe n'ibicece bikomoka ku mubyibuho ukabije, abasore n'abagabo bafite umubyibuho ukabije, mugana ivuriro Ireme Herbal Medicine. Babazaniye imiti y'akataraboneka ibafasha gukemura burundu ikibazo cy'umubyibuho wabazonze. Byose birihuta mu gutakaza ibiro. Ubu mu ndeba nigeze kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije, binkurizamo kutitwara neza mu mabanga y'urugo. Ikigo Ireme Herbal Medicine bampaye imiti yo kunywa ku buryo mu minsi mike
nari maze gutakaza ibiro birenga 9 kugeza ubwo nageze ku kigero nifuzaga. Aha rero nusanga imiti mpuzamahanga kandi y'umwimerere ikomoka ku bimera kandi igafasha abashakanye kunoza ibitagenda neza byose mu mabanga y'urugo. Niba ufite ikibazo cyo kubyimba prostate, kubura imihango cyangwa kugira imihango idakama, hemorrhoide, amibe zakuzonze kuva ku biyobyabwenge birimo inzoga, itabi, urumogi na mugo, ikibazo cy'umugongo ndetse n'abifuza amavuta n'isabune byubaka ubwiza bw'umusatsi ugashashagirana kandi ntupfuke, mwagana ikigo cy'ubuvuzi Ireme Herbal Medicine. Ku bindi bisobanuro ahamagara kuri 0784036174 cyangwa kuri 0787604442. Red Blue JD. Inkuru yacu turayitangirana n'uyu mukambwe w'imyaka 65, akaba ari umudepite, ni incakura ndetse n'inararibonye muri politiki ya Afurika y'Epfo, kurya imazemo imyaka 31 yose avuga bigakorwa uko yabivuze. Ni depite Kuri hose mu burakari bwinshi bari mu nteko yagize gutya aconshomera umugabo w'ingabo za Afurika y'Epfo, asaba ko vuba na bwangu Madame Angie Mochego akaba ari minisitiri w'ingabo za Afurika y'Epfo nubwo nta gisirikare cyangwa igisa nkacyo yakoze n'umunsi wa rimwe, kandi uku niko kuri guterwamo n'urwenya rwo kwibaza uburyo uyobora ingabo z'igihugu nta kosi na rimwe wakoze. Bwana Kuri mu magambo ye yasabye umuminisitiri kwegura vuba na bwangu bitaraba nabi, ngo kuko n'uri inyuma y'urupfu rw'abasirikare barenga 14 ba Afurika y'Epfo baguye muri Kongo. For the Chief of the South African National Defence Force, General Mponya, to come to our committee. We've asked many times, he never dignified us with his presence. Kugira ngo umukuru w'igisirikare cy'igihugu cya Afurika y'Epfo General Mafwanya ngo aze mu nama yacu, twabimusabye kenshi ariko ntigeze twubaha ngo aze. Bisabye ko abasirikare 14 ba SANDF bacu bapfa kugira ngo aze hano. Twabibwiye minisitiri w'ingabo ko SANDF iri gusenyuka, ntitwashoboraga gukora ibikorwa by'intambara muri Kongo. Dore ibibazo byanjye ni ibi bitatu kuri minisitiri, kandi kuki perezida yatugaburiye ibinyoma ku byerekeranye n'ibikorwa bya gisirikare muri Kongo. Si ibikorwa byo kubungabunga amahoro, ahubwo ni ibikorwa byo guteza intambara, kandi bisobanurwa gutyo na SADC. Bityo mwari mubizi ko abasirikare bacu bazaminjirwa amasasu, kandi mwari mubizi ko mwohereje abasirikare bacu muri Kongo kugira ngo bapfire ku kibuga cy'urugamba rw'ubwicanyi muri Kongo. You did not have the ammunition, you did not have the supplies, you did not have the money to have sent them, but you sent them to die. Ntimwari mufite amasasu, ntimwari mufite ibikoresho bihagije, ntimwari munafite amafaranga yo kuboherereza, ariko mwaboherejeyo ngo bapfireyo kubera ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ngo babucunge, bacunge ibirombe bicukurwamo ayo mabuye. Ibyo byose bikaba ari ibya Cyril Ramaphosa, umuryango we n'inshuti ze. Ku mpande zose ugasanga dufite kurinda ubutunzi bw'amabuye y'agaciro aho kurinda abaturage ba Kongo. Icyo nicyo kibazo cya mbere. My second question, Minister, and the Chief of the South African National Defence Force, when are you going to bring our soldiers back? Ikibazo cyanjye cya kabiri, minisitiri n'umukuru w'igisirikare cy'ingabo cya Afurika y'Epfo, ni ryari muzagarura abasirikare bacu? Murabagarura nonaha, munadusobanurire uko mugiye kubagarura. And my third question, why do you disrespect us? And why do you disrespect the South African nation? Ikibazo cyanjye cya gatatu, kuki mutwubahuka kandi kuki musuzugura igihugu cya Afurika y'Epfo? Ni ryari minisitiri w'umutekano uzegura, kandi ni ryari umugabo w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo uzegura? Mugomba kwegura uyu munsi. Kandi ni ryari abandi bayobozi b'ingabo b'abajenerali abo bari gukina golf i Copenhagen mu gihe abasirikare bacu bari gupfa bazegura? When are you, Minister? And when are you, Chief of the South African National Defence Force, resigning? You should resign today. Umusaza arashaka ko abagize minisiteri y'ingabo bose begura, kongeraho umugaba w'ingabo, abamwungirije n'abajyanama. Iki nicyo bita kwicazwa mu ngunguru irimo amazi ari gutogota.
abahatwaga ibibazo muri iyi nama yamaze amasaha 4 n'iminota 12 basobanuye uburyo bagezeho kwemerera ingabo za Afurika y'Epfo gufatanya na FARDC kurwanya umwanzi M23 ariko ikabaganza ikabafatana Sake ikabafatana ikibuga cya Goma n'umujyi ndetse ikicamo 14 igakomeretsamo n'abandi. Bavuze ukuntu ubu ngubu bari kuvugana n'umuryango w'abibumbye ndetse na MONUSCO ngo babone uko bagera ku basirikare baguye ku rugamba ariko banatwara abakomeretse bavurwa. Ibyo bisobanuro by'abayobozi ba Minisiteri y'Ingabo by'uko ingabo za Afurika y'Epfo ngo zagiye muri Kongo mu mujyi wo kubungabunga amahoro byasamiwe hejuru n'abadepite bendaga kubakuramo iyo kotsa ngo kuko ibyo bisobanuro mu buryo bwuzuyemo ibinyoma ngo nibyo bahoze bababeshya kuva kera. Bahise babaconshomera babarashisha amagambo yuzuyemo umujinya bita bituma babura ayo bacira nayo bamira. Umva uko undi mudepite yahise abigarukaho. We are being made to believe that our soldiers are in the DRC for peacekeeping mission. Turimo twizejwe ko abasirikare bacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu butumwa bwo kugarura amahoro, ariko igitangaje ntabwo ari bwo bwa mbere abasirikare bacu bafatanya n'umwanzi muri ibi bihugu. Abasirikare bacu bapfuye bazira kwifatanya n'umwanzi. Abasirikare bacu bahinduye ingabo zirwanira mu bindi bihugu aho kubungabunga amahoro bijyana n'ibyo twabwiwe, ariko ntacyo bitwaye. Ngo ni ubutumwa bwa SADC, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye, gusa ntacyo bitwaye. Ariko icyangombwa hano ni ubuzima bwabo. Base, ba nyina, abagore, bakaba abagabo b'abantu. Icyo nshaka kumenya Minisitiri, sobanurira igihugu neza, ni icyo abasirikare bacu barinze hariya, ni icyo abasirikare bacu barinze kubera icyo ubu ngubu. Uratubwira ku byerekeye ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ahubwo ugasanga abasirikare bafatanya n'umwanzi. Mu by'ukuri ntacyo bivuze. Ntabwo byumvikana uburyo turi kubungabunga amahoro. Ni ibihe bintu bifatika ugomba gukora mu kubungabunga amahoro? Urindiriye ko intambara itangira ubundi ukagerageza kwinjiza umwanzi nk'abasirikare? Numva ibivugwa ku basirikare b'iki gihugu bapfa barinze ibintu. Tubwire, ubwire igihugu, ubwire isi, ni iki kirinzwe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Abakene bo muri iki gihugu barababaye kandi bagirirwa nabi n'abagizi ba nabi. Nta urinda abanyafurika y'Epfo kandi buri gihe uvuga ko udafite ingengo y'imari ihagije. Buri gihe urira kugabanuka kw'ingengo y'imari, ariko kandi ufite amafaranga, ufite amikoro yo kujya kurinda no kurengera ibindi bihugu aho kubungabunga amahoro. Uko ntabwo ari ukubungabunga amahoro. Tugomba gutekereza ku buzima bw'aba bantu. South Africans, and you always claim that you don't have the budget, you cry about the budget cutting, but you do have money, you do have resources to go and protect and defend other countries instead of peacekeeping. This is not a peacekeeping. Can we think about the lives of these people? Abandi bagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo bari muri iyo nama bavuze ko abayobozi b'ingabo z'igihugu cyabo babatakarije umwanya ngo kuko nta bisobanuro batanze ku mpamvu ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Banababaza igihe abasirikare 14 bishwe imirambo yabo izazanwa mu gihugu ngo bashyingurwe mu cyubahiro hakabura ubisubiza neza. Umugaba mukuru w'ingabo General Duzan Mafwanya yasobanuye ko imirambo y'abo basirikare b'icyo gihugu baguye mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izavanwa yo kuri wa gatatu tariki 5 Gashyantare. Ariko kandi abo badepite bamwamaganiye kure bavuga ko ibyo bintu ari ibintu bidashoboka kuko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze n'inzira bahawe n'u Rwanda bakaba barayanze. Depite Niyohose niwe wayishuye ko u Rwanda rwabahaye uruhushya rwo gukoresha ikibuga cy'indege cyarwo kugira ngo babashe gukura abo basirikare baguye ku rugamba muri Kongo, ariko ngo abayobozi babo bakabyanga. Ingingo kandi yo gukura ingabo zose za Afurika y'Epfo muri Kongo yagarutsweho n'abadepite benshi. Bavugaga ko batabwijwe ukuri kubiri kuba ku ngabo z'igihugu cyabo kuko arizo zisigaye ku rugamba zonyine mu gihe izindi zo zamaze gukura amakazo karenge zikizwa n'amaguru.
ngo ni ibirombe by'abanyepolitike bakomeye babo bubarayeho biri gutuma bamwe banahasiga umutwe. Ingingo yo gukorana n'umutwe wa FDLR kwizi ngabo nawe yagarutsweho n'abadepite bagaragazaga ko ari icyasha ku gihugu cyabo kuko aba barwanyi banakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yorande Macron uvugira guverinoma y'u Rwanda nyuma y'iyo nama y'abadepite bo muri Afurika y'Epfo nawe yahise yihutira ku rubuga rwe rwa X maze atangaza ko abadepite bo muri icyo gihugu batanze ibisobanuro bikenewe cyane ku byabereye i Goma, harimo no kuba ingabo za Congo FARDC zaratangiye kurasa ku mupaka aho byinjiye mu Rwanda bivuye ku kibuga cy'indege cya Goma muri Congo mu birometero bike uvuye mu karere ka Rubavu. Yakomeje kandi avuga ko ubu bafite amakuru mashya ku mpamvu z'irangabo za Afurika y'Epfo zazamuye idarapo ry'umweru kugira ngo zigaragaze ko zatsinzwe zidashaka gukomeza guhangana n'abarwanyi ba M23 nubwo atigeze ashyira ibyabyo hanze. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko rwose batagikeneye kumva abashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 kuko izo ndirimbo zirambiranye cyane mu matwi ya bose kandi zinuzuyemo ibinyoma. But we have always supported a political solution to the M23 question. We don't want anymore that in 2 years, in 5 years, in 10 years, people come back to accuse Rwanda of this question. Igihe cyose twashyigikiye igisubizo cya politike ku bibazo bya M23. Ntabwo dushaka ko mu myaka 2, mu myaka 3, mu myaka 10 abantu bazaba bagishinja u Rwanda kuri iki kibazo. Niyo mpamvu buri gihe duhamagarira ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23. Iki kandi ni nacyo kibazo cyonyine tutigeze twemeranyaho muri ya nama y'abaminisitiri yo ku itariki 14 Ukuboza yemeje amasezerano y'amahoro byari biteganyijwe ko ari businywe n'abakuru b'ibihugu ku ya 15 Ukuboza, ariko ntibyashoboka. Iyo nama ntiyabayeho kubera iyo ngingo yonyine. Ku rundi ruhande imbuga nkoranyambaga zirimo X na TikTok zamaze guhagarikwa muri Congo nyuma ya M23 ifatiye umujyi wa Goma. Ibyo ngibyo bikubiye mu nkuru y'ikinyamakuru Anadolu Agency gikorera muri Turukiya. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti A media is coming in Goma, social media disrupted in Democratic Republic of Congo. Impamvu yo guhagarika izo mbuga nkoranyambaga nayo iri guhuzwa no kuba leta ya Congo ngo ishaka guhagarika ibihuha biri gukwirakwizwa n'u Rwanda ngo ni ukurwana intambara mu mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo byo ku mbuga nkoranyambaga wapi? Ibyo kurwana n'u Rwanda Jean Pierre Bemba usanzwe ari minisitiri w'ubwikorezi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigarutseho ku wa mbere ubwo yari Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo mu mbwirwaruhame ikakaye yibasiraga u Rwanda na Uganda, anahamagarira urubyiruko kwitegura intambara n'ibyo bihugu byose. Aho ngaho Kisangani uyu mugabo mu mbwirwaruhame yabwiye abaturage ko ubushake n'intambara zabo bitatuma bemera ko umutekano wabo uhungabanwa n'ibihugu by'ibituranyi bibiri ari by'u Rwanda na Uganda. Yakomeje ashumuriza abaturage u Rwanda ibisa nk'ibyabaye akamenyero mu mvugo z'abayobozi ba Kongo aho bageze hose, asa nk'ubakangurira kwitegura kurwana n'u Rwanda ngo bakarwumvisha. Ibi bije nyuma y'umunsi umwe gusa guverinoma y'u Rwanda itangaje ko hari ibimenyetso biherutse kugaragara i Goma by'umugambi wari warapanzwe n'ihuriro rifasha ubutegetsi bwa Kinshasa harimo n'abacancuro bari biteguye gutsinda M23 bagakomereza intambara mu Rwanda. Gusa byarangiye umugambi wabo upfubye kuko intare za Sarambwe zabavuniye umuheto bakwira imishwaro. Mu nyemerere twinjire mu bya CNN na Perezidansi, dore ko batangiye kureba n'urw'injangwe n'imbeba nyuma y'ikiganiro CNN yagiranye na Perezida Paul Kagame babicishije mu munyamakuru wabo Larry Madowa. Ubundi bakagenda ikiganiro bakoranye bakagicagacagagura koko bagahuzahuza ibyo bashaka ku isi yose yumva aho gushyira ukuri nyakuri hanze kwavuzwe na Perezida Kagame. Umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire ahagana saa 6:2 z'ijoro za tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri yatangaje ko mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na CNN hari bitaragiye hanze kuko iki gitangazamakuru cyahisemo gukata bumwe mu butumwa bwe ntibutambuke kugira ngo hatambuke gusa ibyo abanyamakuru bumvaga bashaka. Ku wa mbere wa tariki 3 Gashyantare 2025 nibwo Perezida Kagame yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Larry Madowa wa CNN cyatambutse mu bice bibiri. Igice cya mbere cyari gifite iminota 4 naho igice cya kabiri cyari gifite iminota 2 n'amasegonda 58.
iki gitangazamakuru cya CNN cyubakiye inkuru yacyo ku kibazo Madowa yabajije Perezida Kagame. Ni ikibazo cy'uko ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Kongo. Umukuru w'igihugu yaramusubije ati ntabyo nzi. Umukuru w'igihugu muri iki kiganiro yumvikanye asa n'unenguye umunyamakuru ko ikimuraje inshinga ari ukumenya niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ati birasa naho ushishikajwe nuko nkwemerera ko ingabo z'u Rwanda ziri. Twakomeza tukagira n'ejo. Ntabwo ibisubizo nkuha bihinduka kuko hakomeje guhatiriza. Stephanie Nyombayire yavuze ko mu bitaratambutse harimo ko Perezida Kagame yavuze ko umutwe wa FDLR ushyigikiwe na za guverinoma zimwe zo mu karere. Ati intego si ukurwanya M23 gusa igizwe n'abanyekongo, ahubwo ni ukurwanya u Rwanda no gukuraho guverinoma nk'uko babivuze mu ruhame. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati haba hari utegereje ko u Rwanda ruzicara gusa rugategereza ko ibyo biba. U Rwanda ruzirwanaho mu buryo bwose, ibyo nta kibazo gikwiye kubamo. Perezida Kagame kandi yagarutse ku birego bishinja u Rwanda ko rwavogerera ubutaka bwa Kongo. Avuga ko yemera ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Akomeza agira ati ibyo bisobanuye ko n'ubusugire bw'u Rwanda bukwiye kubahwa. Ntabwo ari ubusugire bw'igihugu kimwe buruta ubw'ikindi. Iryo ni ihame ntakuka. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko umuryango mpuzamahanga ukunze kwibasira u Rwanda. Ukaba warasize FDLR muri Kongo. None imyaka 30 ikabishize uyu mutwe widegembye. Yavuze ko miliyari zirenga 40 z'amadolari ya Amerika zimaze gukoreshwa mu bikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko mu myaka irenga 25 ayo mahoro akaba adahari. Ati gushinja u Rwanda ni uburyo bworoshye bwo guhisha amahano bagizemo n'ingaruka yagize ku karere. Yakomeje agira ati ikibazo biroroshye kucyumva, abantu babifata nk'aho bigoye kubyumva kugira ngo batagira ibyo babikoraho. N'umuntu udafite ubwenge yaba yaramaze kumva ikibazo nyuma y'imyaka 30. Ku bijyanye n'intambara imaze iminsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, yanasize umutwe wa M23 wigarurira umujyi wa Goma. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu ufite inyungu mu ntambara, ndetse ko atekereza ko na Tshisekedi atayikeneye. Ati Tshisekedi yashowe muri izo nzira n'abantu bamwijeje ko bazamurwanirira. Iyo batabikora ahari yari kubona impamvu y'ukuri agashyira imbere amahoro. Mu bindi Perezida Kagame yaganiriye na CNN ariko bitigeze bitangazwa harimo umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko ikimuraje inshinga ari umutekano w'Abanyarwanda. Ati nshinzwe inyungu z'igihugu n'ibyagifasha kubona amahoro. Hanyuma Tshisekedi ari kuvuga ku bijyanye no kutwandagaza bijyanye n'inarijye. Ntabwo ushobora kuyobora igihugu hanyuma ngo uteze ibibazo mu karere kubera inarijye yawe. Yakomeje agira ati icy'ingenzi ku Rwanda ni uko tugomba kwirinda. Mu mitekerereze yacu tugomba kumva ko nta muntu uzabidukorera. Twarabibonye mu 1994. Nibyo byatumye dukora ishoramari mu bijyanye n'umutekano, ibindi bizivugira. Mu by'ukuri aka gace ka kabiri CNN yacagaguye igakuramo kuri runaka. Ni ibiki byari bikagize ku buryo bagashyize hanze tariki enye Gashyantare 2025. Nawe yumvire. The M23, when they took Goma and in their recent fighting, have had very sophisticated equipment that as a militia group they possibly can't have access to. Did that come from Rwanda? Umunyamakuru ati igihe M23 yafataga Goma yari ifite ibikoresho bikomeye cyane bidashoboka ko umutwe witwaje intwaro ushobora kubona. Ese ibyo byaturutse mu Rwanda? Zimwe muri izo ntwaro mu by'ukuri inyinshi muri zo zaturutse muri FARDC, mu banyekongo, mu mitwe yitwaje intwaro. Inyinshi muri izo bateraga M23 hanyuma M23 ikabanesha ikabirukankana hanyuma bikarangira ibambuye ibikoresho byinshi. U Rwanda rero ntabwo ari rwo rwose. I think you seem to be interested in me admitting to you that Rwanda is anything. Nubwo ntekereza ko usa nk'ushishikajwe nuko nakwemera ko ari rwo. Umunyamakuru arongera ati ndashaka gusobanukirwa neza kuri dosiye bwana Perezida. Undi ati rero bivuze ko dushobora gukomeza kugeza ejo. Urambajije rero ndaguha igisubizo kandi ntabwo kiri buhindurwe no gukomeza kubishimangira uko nguko. Have you spoken to President Tshisekedi recently about this? No, we haven't been speaking for quite some time. Umunyamakuru arongera ati ese waba warigeze uvugana na Tshisekedi vuba kuri ibi? Oya, hashize igihe kitari gito tutavugana. Ntabwo yitabiriye inama iheruka y'abayobozi b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ubwo rero byaba bivuze ko bizagorana kugira icyo mwumvikanaho igihe mudashaka guhura imbona nkubone. Perezida ati byiza nanone ibyo ni ibintu bisobanutse. Iyo ufite ikibazo ugomba kureba gitera.
rero uriya mugabo afite ikibazo kandi ntagaragara ngo aganire kugira ngo abone igisubizo. Umunyamakuru asubyamo ati abanyekongo ibyo bakora bwana Perezida biratera ikibazo gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Bavuze ko Perezida ati ntabwo nsobanukiwe neza kuri icyo. Umunyamakuru ati bandikiye amakipe y'umupira w'amaguru y'Uburayi afatanya n'u Rwanda, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, bababwira ko bagomba guhagarika imikoranire yabo ku Rwanda kubera amaraso amafaranga bamena. Perezida Kagame ati imbaraga bakoresha bajya kuturega ku itsinda iryo ari ryo ryose dukorana n'ibindi babitakariza ubusa. Ntekereza ko bakazikoresheje bashyira imbaraga mu gukemura ibibazo byabo na politike yabo neza. Umunyamakuru arongera ati ingabo z'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo biteganyijwe ko zigomba gufasha ingabo za Kongo kuzana amahoro muri kariya gace. Ese ntabwo ubona ko ari ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro? Perezida Kagame ati zihe? Umunyamakuru ati za SADC. Perezida Kagame araseka cyane ati hahahaha, sinkeka ko nabo ubwabo bazi ko ari ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro. Umunyamakuru ati ushatse kuvuga iki? Kubera ibyo bakoze kugira ngo bazane ayo mahoro. What have they done to bring peace? Umugaragu w'ibyegeranyo umugezwaho akazi ke akaba gacumbikiye hano. Ubwo muranyemerera ko ubutaha turakoze umwotso ku gatuza k'ingabo z'u Rwanda n'iza Afurika y'Epfo igihe bahatanira kwemezanya. Ni Jackson Dushimimana wumva nk'ibisanzwe. Mbifurije ubuzima buzima, ibyo kurya n'amafaranga. Mugume mu muryango mugari wa Red Blue JD. Ibihe byiza. Igishoro gisumba ibindi byose ufite muri iyi si ni ubuzima bwawe. Ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'amabanga y'abashakanye, reka nkurangire ikigo gisumba ibindi byose mu buvuzi bw'ikoranabuhanga rigezweho hifashishijwe imbaraga z'ibimera. Iri ni ivuriro Ireme Herbal Medicine. Ikigo cy'ubuvuzi Ireme Herbal Medicine ndagishimira cyane kuba cyaramfashije ku bijyanye n'amabanga y'urugo, haba kuri njyewe ndetse n'umufasha wanjye. Abakobwa n'abamama mwazonzwe n'ibicece bikomoka ku mubyibuho ukabije, abasore n'abagabo bafite umubyibuho ukabije, mugana ivuriro Ireme Herbal Medicine. Babazaniye imiti y'akataraboneka ibafasha gukemura burundu ikibazo cy'umubyibuho wabazonze. Byose birihuta mu gutakaza ibiro. Ubu mundeba nigeze kugira ikibazo cyo mu mubyibuho ukabije, binkurizamo kutitwara neza mu mabanga y'urugo. Ikigo Ireme Herbal Medicine bampaye imiti yo kunywa ku buryo mu minsi mike nari maze gutakaza ibiro birenga 9 kugeza ubwo nageze ku kigero nifuzaga. Aha rero nusanga imiti mpuzamahanga kandi y'umwimerere ikomoka ku bimera kandi igafasha abashakanye kunoza ibitagenda neza byose mu mabanga y'urugo. Niba ufite ikibazo cyo kubyimba prostate, kubura imihango cyangwa kugira imihango idakama, hemorrhoide, amibe zakuzonze kuva ku biyobyabwenge birimo inzoga, itabi, urumogi na mugo, ikibazo cy'umugongo ndetse n'abifuza amavuta n'isabune byubaka ubwiza bw'umusatsi ugashashagirana kandi ntupfuke, mwagana ikigo cy'ubuvuzi Ireme Herbal Medicine. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0784036174 cyangwa kuri 0787604442. Red Blue JD.